Da ti jebem materu, ti jebem seme i pleme, mamu ti jebem sve po spisku. I veliki po ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, nastavljamo gdje smo stali u prošloj epizodi. 3,6 miliona, Odakle mi, ja mislim da ova igrica radi dok vi niste u njoj. Zato imam 3,6 miliona, pošto ne vidi drugi razlog, nisam igrao uopšte. Ali okej, može, sviđa mi se. Patavim, moramo njega da uzmemo i da sagradimo, zato što Patavim ne sme da bude sam. Patapim. Imamo još jednog Patapima, evo 20k. A ja kupujem tela, samo meni glave treba vidjeti. Ovo je mnogo jeftino. Ovo nije. Okej, imamo Patapim glavu. Ajde sad ćemo da vidimo da spojimo njih dvoje. Tako da vidimo. Hop. I Patapim. 130, a kad bi stavio, na primjer, na njega kad bi stavio Patapima, 120, da, znači ipak je bolje da stavimo na Patapima. Okej. I Tung Sahur, on će da nam bude iza. Tako. What? Pa gdje sam potrošio već? A nisam potrošio, sam zaradio. Bio sam u fazonu WTF gdje sam već potrošio, jer mi u glavi bio da sam imao 30 miliona. Okej, nebitno. Imamo 22 miliona, WTF je ovo. Okej. I nisam provjerio, da li kad more builds, šta je more builds? Jesu ovo builds? I evo ga, ovo će bude kao iz prošle epizode. Aj njega ćemo da pitam. Dobro, okej. I zašao je lik, bravo. A niko ovdje nema rebirth sad. Okej, ništa, za 12 minuta dolazi Pristine. Tako da, ništa, morat ćemo malo da čekamo to. A možemo da stavimo Balerina Cappuccina. Tako. Tim Cappuccina. Bravo. Okej. Uzet ćemo sve pare koje nam naši brain rotovi zarađuju. Tako. Evo tako. Tako sam mislio. Pa ćemo malo kasnije, jer vidite već da nam ponestaje mesta. Morat ćemo da build shop restock. Morat ćemo da izbrišemo stare brain rotove, znači na primjer Cappuccino Ambolulu, i dvoje moramo. Evo ga lik sa jednim rebirthom, zove se Driver. Mislim ne Driver, Driver. Tako da, sad ćemo njega da pitamo. Jesi jesi. Okej, pitali smo ga, malo sam Bango napisao, nema veze. Trebalo bi da razume. On misli da, a ja i dalje ne bi da se rebirtham. Nekako, stvari, rebirthat ćemo se ljudi. Rebirthali smo se, da li imamo više brain rotova? Nemamo više brain rotova. Znači, za džaba smo se rebirthali i kao za k***ma je sad došao ovo od 2 miliona. Super! Super! Daj mi Tung Sahura i daj mi njega. Ili njega. Okej. Super, ali sada ćemo morati malo bolje da stavljamo stvari. A da li dobijem neke više stvari malo? Nadam se da da. Da vidimo šta smo dobili u build shopu sad. Pošto piše da dobijamo nove stvari. Dobili smo door. Bravo. U tools. Dobili smo dosta novih stvari.
Tako da ipak se isplati ovo ribrtanje, znači nije za džabe. Kad bi stigao da kupim, kad bi ovdje imao 8000, naravno da nemam to 8000. A i dalje imam šanse. Ajde. 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 Ne. Naravno da nećemo da stignemo. Nećemo da stignemo da kupimo. Nema veze. Imamo 19k. Kada kupimo još neki brain rot. Da čisto skuplja pare. Šef Krabrakadabra. Treba nam... Imamo glavu, evo nam i teo, to je to. Inače, skontao sam da ako spojite cijelog brain rota, on vam daje dosta para. Mislim, cijelog, ako skopite oba, na primjer, ako skopite Tung Tung Sahura i Abaub, dobite 57. Ako spojite Tung Tung Sahur teo i Tung Tung Sahur glavu, dobite 100. Što je bolje mnogo. Ok, kupili smo Boneka Ambalabu. Doduše ovaj je golden. Au, koliko još daje pare. Evo nema veze, za početak, ono, može. Cappuccino Assassino, kad bi mogli da ga spojimo od cijelog, to bi bilo dobro. Ooo, kao da mi igrica čuje. Hvala igrice mnogo. Spojit ćemo i njega. 56 $. Offline cash. Aha, ako je neko veći od rare, on može da skuplja i offline cash. Zato smo mi dobijali, znate koliko para, na početku 3, nešto miliona. Tako da, dobro, okej, super. Šef Krabrakadabra. Golden šef Krabrakadabra. Ajde, beži tamo. Brate, imam 3 glave. Beži, bre. Evo ga. To mi je trebalo. Okej. Ovaj lik ima Cappuccino Cabra, Burbaoni Cabra, Cappuccino Tung i šef kraba. Bravo. Ja ćemo sada spojimo Golden kraba. Evo ga. 88 po sekundi. On nama daje najviše od svih, bukvalno. Okej. Hoćeš rat? Pusti me da se spavnujem barem. Aha, šta je sad? Šta je bio? Šta je bilo, bre, a? Dođi vam. Aha. Hoćeš rata? Okej. Hoćeš rata? Ubio sam ga. Okej, dobro. Pomirili smo se sa njim. Sad je rekao, izvini što sam bio majmun. Nisam znao da si toliko jak. Ti Nadja najjači čovječe na svijetu. Ja sam rekao, nema veze. Znaš, greške se dešavaju. Onda on rekao, hvala, subscribe-ujte se na kanal. Što trebate vi da uradite? Subscribe-ujte se na kanal odmah iste sekunde. Sada se subscribe-ujte na kanal. Tako da, hvala. Ljudi, kupili smo Br Patopim Head i imamo Team Cheese Body. Tako da, to će dobro da bude sada kad to spojimo. Ovako. I ovako. Da. Odlično. I zove se Team Br. Evo ga još jedan, on je dobar dosta. 300k, nemam 300k ljudi.
Kada bi imao 300k nekako. A nemoguće da ja skupim 300k ovdje. No. 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 Da, nema šanse da skupim 300k. Nema šanse da skupim 300k, no. No. Jebi ga. Sad ću, život ću tako. Mitiko 125k, eto ti. Iako nisam imao pare, eto ti, ne zanima me. Što sam kupio? Čimpanzini, bananini, teo, okej. Imamo Team Cheese, taman. Ćemo da stavimo tu. I čimpanzini, bananini. Tim Bambini. Može. Divine 4 miliona. Ma skupit ću to lagano, tako moj brate. Brate, baš ti je ošao. Ovo ti nije ošao, ovo je dobro. Balerina kraba. Dobro, okej. Nema veze. Mislim da smo se pomjerili, nema veze. Opa, neću to da kupim. Moje. Haha, pa nemaš pare za njega. A zato ovaj Sony možda ima. No, to nije dobro. Tung Sahur. I cappuccino. Jesu kupili? Nisu. Ali nemam ni ja pare, nije fora. Ne, imao sam pare. I mogu sam da se ne ribrtam. I mogu sam da kupim sve što sam hteo. No. Ja moram se ribrtam. I sve sam izgubio. I nema šanse da skupim 300.000. Ne znam ni zašto pokušavam. Moje. 50k mi treba. No, kupit će ga 100k. Bagra, kupit će ga, de? Kupljen, nije još kupljen. Molim te. Skupi, to je to. Moje. Moje. Stavi ga pored Tung Sahura. Ne balerina cappuccina. Stavi ga pored... Tu ga stavi i stavi čimpanzini banani. Pa više skuplja ona. Da, stavi nju. Imamo stairs. To ćemo stavimo ovako. Tu. Onda kad neko hoće da uđe. Imamo, ona će dosta nam pomogne. Tako. Tako je. Sad smo pokazali da sam muško. Beži. Uvijek nas je šutno sa mape. To je dobro za znati. Inače, ako ste odgledali video do ovog dijela, subscribe-uj. Kako me lik koji se nije ribrto ubije, sam ja normalan. Živamo bre. A ne, on ima 2 ribrta. No. Pa beži. Koliko ću da prestanem da igram ovu igricu. Mogem nešto, idemo da skupljamo pare koje smo dobili. Sad da vidimo koliko para imam. Ostavi mi to, please mi ostavi to. Puši! Koji je lik? Lik je... Ništa od toga da ćemo da imamo to. Beži bre. Beži! Puši bre! Da ti jebem materu p***, da ti jebem seme i pleme, mamu ti jebem sve po spisku. Malo smo se iznervirali. Kupio sam ga p***, puši. Dobro, mislim da sam se malo sad prehajpo. Kupili smo Corbo Frutrodrio. Malo smo prehajpani zbog toga. Ali... Za kraj. Moram... Beži. Okej. Tung Sahur. Brzo ga stavi. Dok nije došao. Needs head, evo, stavi, evo ga.
Tung, Frutodrille. I dalje ne daje mnogo para. Dobro, nema veze. Imamo još par tela. Evo bi ovaj da ih stavimo. Evo ga čimpanzini, bananini, ja nemam para za to. Brzo moram brzo. Uzvijete pare. Daj mi čimpanzini, bananini. Da postavimo još samo ove predrotove koji su nam ostavi. Golden čimpanzini, bananini. Ovo ćemo da devitujemo. Ok. To bi to bilo za ovu epizodu, ljudi. Kao što vidite, objavljujem 2 videa na dan. Jako se trudim za vas, nadam se da ćete vi da lajkujete ovaj video, a mi se vidimo u nekom sljedećem